recess long ke lang limian ke bai hala so ke president pula si just ad hoc pu sibi ponco asu nasi asu pot bang si pini ni to maka ko nang dusna ko pinian si nilita yong si nilita lapulo nilita parmehan doji polimati pena pena dike nilita chela thuji no ta me ad hoc de to ke la ko anma rong phan kerap ji pu kam yong si klem klem te nilita klem te ni phandang la ko ba lapu phanta yong si klem te ta phon ta la ko laki celar bom pathe kupilo development pamen pen mate development pen amen joksi claim kejat utang te nili tumki mai pu chota kupilo le dalan di kong choma tuta kupilo dale dalan la so posi ni tumake non development apa si te songi la pen khaya kisung long si dopot khaya tum akisung long karda pi dunji ba ke ni tum halo development asai dom karju dalam totang te yang ni hinten ipchel si mate ex president bang ke nang tu mar ku chelar la ko ni support la ko se la antang la president James Hanse la pen Peter Tiso kan artu pen ke pasu ma tu thang ni ku bilo ko ni bi VP hoy pen budon ji bang ke arpu ke pasun ku bang kali ke pasang alang tu mahini ke pasang ate nili tum ke APSLC NGO la ke tum isi society act 1960 arona teng masih itu registration kuri lo nasi laso teng ben kuluten itu ke sarkar akan itu agensi plan nani karbi ang bon kona ne bene lason bene ni yang lason bangke itu ke sarkar agensi itu plan mane atin itu kita tang apor ESC itu ben itu misi komiti seng lo feram bola so feram no sakpa sohod itu radu dulu sitame hala so feram pen alang itu ke claim nono bangke NGO kan itu kan kedamtang presiden secretary itu NGO kan bang citene datsi herom kan si claim rom lalu betul itu NGO society ek apa ke claim ning alam bang itu citene dat asal so teng bolte nilit tu mohan bang ke mofit sarkar tu itu manang ne bolte nilit tu NGO ke claim ning akan claim tidak sedang tidak koi nang itu bolte aso putasi non ekidin apa alam tu mohan bang ke atu bang pasangko asi akimi ban se non ad hoc committee pini bang muai dat aso putak bang je society e karena teng masih non itu mangke aso NGO mangke putot claim tu vaksin itu ko cing pun tu pilih kan mangke kalau so NGO ke saya kan dia motif dengan handbrake apa mungkin normal opini ke break kali handbrake apa tu bang kalau so mangke ni tu lah APHLC pendet le handbrake apa kimang kali kalau so mangke NGO pun NGO pun tu lah so NGO long ke hoitu kongres amoni tado tahai lo APHLC amoni tado tahai lo ESC amoni tado tahai lo la solo peta itu cerap peta moho la so itu mola jitulah from kiseng kan itu na dodon lo mati lalu kita kalau handbrake ke hang kita isi yang deng membagi itu na cerap na pofansin itu mola so ta cingmai tapi itu det pele handbrake hang nang pula kali asila so putak bangke kado e panta mane pamang kunang nelo la se itu bangke la NGO society e karena teng kasin itu bangke pini pen bang itu kam ciklem sin itu kado e panta pangta lama itu pen konsum bang pari kala kami NGO atau apa net ya betul bila tu ma NGO arona teng pen kam ciklem ke dar posi alang tu man ikedin pasang ko bayar tak non bangke mane kan han tu bangke alang tu ke pasang jong se alang tu jong si aning hang kote hala from bang si paklem bet na bang sini tu ben bangke rejection tu bang pilih cian dar